Kanbek gitme de çarpa çıkarım. Burada çöne kılan satasın. Başlarını kapata kıl verelim. Жалал-Абадта мыйзамсыз уна башкаргандарга рейдтик иш-чаралар уланып жатат. Бул ирет регион телеканалы Сузак райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү менен биргеликте жолду көзөмөлдөгөнү чыкты. Алгач эле Honda Civic үлгүсүндөгү автоунаа айдоочусу маңдайкы терезесин караңгылатканы үчүн токтотулуп, жеринде протокол түзүлүп, тонировкасы алып салынды. Сузак районунун Камышбашы айылында Honda Civic үлгүсүндөгү 522 мамлекеттик белгиси автоунаасы алдыңкы каптал терезелерин уруксатсыз караңгылатып алгандыгы үчүн токтотулуп, Бузуулар кодексинин 194-беренесинин 3-пункту менен 20 000 сом айыппул салынды. Мыйзам чегинде айдоочу караңгылатылган тонировкаларын ордунда чечти. Ушул жерден жолун уланта берет. Mercedes 814 ağız kıymalda toxtatыңыз. Жол инспекторлары тарабынан бул оор жүк ташуучу Mercedes-Benz унаасы Сузак районунун Акбаш айылынан токтотулду. Автоунааны 14 жаштагы өспүрүм башкарып бараткан. Жол кайгул кызматкерлери тарабынан уна айып короого токтотулуп, 14 жаштагы баланын атасы чакыртылып, тийиштүү протокол толтурулду. Жашы жете элек балдар уна башкарууга мүмкүн эместигин жол кайгул кызматкерлери эскертет. Baştan dokumenti var mı? Geliniz, baştan dokumenti alıp koyunuz. Sizin балаңыз болобу? Жаш балага автоуна айдатпайлы койбойсузбу, тем более грузовой караңызчы. Ооба, эмне Груженный жүгү менен. жылдырып алайынчы, үлгүл айдап. Өзүңүз айдап келсеңиз болмок да. Бирөөсүн токтотуп, бирөөсүн айдап келсеңиз болмок. Каяктан келесиз? Эртең мына көчкө. Тем более жакын жерге, алыс жер болсо башка нерсе. Жаш бала караңызчы. Кудай сактасын, бир кырсык болсочу. Автоунаа айып кылып турабыз. Biz tenkede o hazır çıkanda çalama. Sizin telefon номеріңіз. Эртеге балаңызды өзүн алып, балаңыздын метрикасын, өзүңүздүн паспорт, айдоочулук көлүгүңүздү алып, Сузак ГАИге өтөсүз. Сиз атасы болгондуктан өзүңүз алып өтөсүз, баланын жашы жетпегендигине байланыштуу. Эгер баланын жашы 18ге жеткенде, анда өзү бара берсе болмок. Сузак районунун Акбаш айылында Mercedes-Benz 814 номерлүү автоунаасы токтотулуп текшерилген учурда айдоочу жашы жете элек өспүрүм болгондуктан атасын чакыртып, автоунаасын айып короого токтотуп, тийиштүү протоколдор толтурулду. Рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө бул Тико үлгүсүндөгү унааны текшерген учурда уна башкарган жаранда айдоочулук күбөлүк жок болгондугуна байланыштуу машинасы айып короого токтотулуп, протокол толтурулду.
Созақ районунун Акбаш айылында Део Тико үлгүсүндөгү автоунаа токтотуп текшерилген учурда жанында айдоочулук көлүгү жок болгондуктан айдоочунун автоунаасы айып короого токтотулуп, Бузуулар кодексинин 184-беренеси менен протокол толтурулду. Автоунаасы азыркы учурда айып короодо калды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери Nexia үлгүсүндөгү автоунааны токтоткон. Бул айдоочудан спирттик ичимдигин ичкендиги боюнча шек жаралган. Мындан улам инспекторлор наркология бөлүмүнө алып барышты. Çekeye cıldırıp koyalım baştan. Geliniz. Yok, hoşuma emez, anda emez. Açıkçı verseniz bana. Geliniz. Benim çekik alıp koysun, içeride olsun o vardı bu. Gel. Allah. Gel, gülsün. Gözünüz alın da. Tapaya durun çıkıyor. Düş böyle koyacak. Siz neyse olsun. Kamerayı tartıp kalma. Et çıkarasın. Et çıkarıver. Maşinada dokument yok mu? Prava, техпаспорт. Var yok. Maşinada var mı? Şerikiniz, dosunuz, ukanınız. Ne o ukan o içme. Ben maçta benim. Ne içtiniz hele kanı yaka? Ben arak içtim. Erkekten. İçip algandayım. Taza jürek. Burada oturup öyle koopsuzda kal. Ne kılasın? İşte kılmayacak ha. Наркология бөлүмүнүн айдоочунун ичимдик ичкендиги тастыкталган. Жыйынтыгында уна башкарган жаран 1 жылга айдоо укугунан ажыратылып, тийиштүү протокол толтурулду. Tartı. Ne ukan? Gözüm alıp oldu. Ne? Sen kıyın. Bu karşılık arıyor. Ben içtim, masum oturam. Oturam kaybederim. Bu bitti. Kamayacağım. Ama oturuyorum. Kanı bekleyecek, kan bekle. Kan bek. Pasportta vereyim yine. Tamam. Kan bekle. Gitmedi de çarpay şu kanı. Ya buna koşuttu çev. Kanarım he. Ya bunda çonekler tartasın. Maçtan kadar kırberem. İçtim bunu. Siz üyleniz, boş çıkmaya kalsın mümkün, üyleniz. Çarpay koşuttu. Üyleniz. Ben aytkanга sen üylep durun. Oldu. Yok, akırın üyleniz. Dağı, köp. Oldu. Üylen. Bu bas telefon söylüyor da. Daha üyleyeriniz. Bana koşuttu çev köz aldı. Üyleyerin, korkma üyleyerin siz. Korkma derim yok. Doktor öz aytat. Boldu деп айтат. İçmedim ben içerim. Ошо үйлөп койсоңуз, доктор өзү айтат, болду депчи. Эми чыгабы чыкпайбы доктор текшерип көрсүн да. Çıkmayıp da ben içmesem kayka çıkardı. Болду, үйлөп коюң. Bir ona bakalım adı şu tatlı da var. Tatlı ver. Bir iki kat öyle bir. Үйлөп коюңуз каны экен. Kanca zor yürüyordum be. Дагы үйлөp коюңуз, сураныш. Sen tatlısın mı seni? Ha bir yer meşhurtaş oldu. Тартылат. Суу бас, эне ошого салып алып үйлөңүз. Ылдый кылыңдай, мындай кылың төгүлүп кетпесин. Oldu. Дагы үйлөп коюңуз. Kalanı da bir şey. Болду, май. Meşhurtaş bu kanal. Kaysi жерде жашайсыз? Адрести айтып Ne коюңуз. yaşasın da diyeceğim. Жашасын. Yaşasın da yaşaysın derin yerleri var. Ya kız adam olamaz. Yaşayan yerim ben turam. Не жұмыс кыласыз? Ha? Не иш кыласыз? Cengen gözüne düşüyoruz bak.
Не иш кыласыз? Иш кылбайм. Не иштиңиз? Арақ içtim. Канча? Қанша айтайын. Сен такминде тұру. Жоқ. Каканаэс айта беріңіз, қанша ішкен болсаңыз үшін. 100 грамм içtim. Көп içtim ama бірақ onu айтпайды қояйын. Жоқ, каканаэс айта беріңіз. 100 грамм. Бірақ қазір өшіріп тұрып шығар ғой. Вот мен тартып біттім ғой. Эми ишиде ака. Өшіріп көз тартып қойды. Ал жақ қарабай қойыңыз сіз. Ертең ерегеме шығарам десем. Шығара берші. Билбейсиз башка. Bilmiyorum vallahi. Bilmiyorum. Tam ben sen işte gelmez. Eşek mini var, mal kaytaram. Buna kamera atarda niye var? Kol koy verirsin böyle. Bakalım sen. Ha? Hatta koyarız mı acaba? Hayır, Bundan ne olacak daha? Mına жерге. Mına жерге. Mına жерге. Mına жерге жазып қойған. Арақ іштім әлі әйдер. Арақ іштіңіз бе? içiyor. Қол қойып қойған мына жерге. Yok ha. Қойырым, ака. Мына жерге қойырым. Ne kılayım? Қол қой, ылдирақ. Ошол жерге. Део Nexia 590 автоунаасын токтотуп текшерген учурда айдоочусу спирт ичимдигин ичкендикке шектелгендиктен наркология бөлүмүнө алып келдик. Бул жерде текшерүүдөн мастыгы тастыкталды. Азыр тийиштүү протокол толтурулду. Автоунаас айып короого токтотулуп, тийиштүү материалдар сотко өткөрүлөт. Регион телеканалынын рейд программасы Жалал-Абад облусунун аймагында алкоголдук ичимдиктерди ичкен, мыйзамга баш ийбеген айдоочуларды чагылдырат. Максаты жол кырсыктарынын санын азайтууну көздөйт. Жалал-Абад облусунда 2025-жылдын 3 ай аралыгында жалпы 32.783 протокол толтурулуп, анын 551-и спирттик ичимдик ичип алып унаа башкаргандар. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, Регион.